Ecco, ci troviamo allora nella automotrice 713. Adesso stiamo guardando il bel pannello semi-automatico di questa automotrice degli anni 80, fino a quando che le ferrovie slovene non avevano ordinato il pendolino dall'Italia e costruito insieme con la collaborazione della Siemens l'SZ312. Eh, Questa era tra i treni più moderni che giravano sulle linee slovene. E siamo in partenza da Divača a Buzet e adesso stiamo aspettando assieme al mio amico Roberto Antonelli, eh, nella quale adesso sto prendendo la telecamera per inquadrarvelo. Eccolo, lui non vuole farsi pubblicità, eccolo, sta sorridendo. Adesso ho preso lui la telecamera, mi ha fatto una piccola in- inquadratura sottoscritto. E qua siamo in partenza, stiamo attendendo il semaforo libero. Ovviamente il semaforo con la scritta K, che sarebbe dire Capodistria. Infatti noi prendiamo la linea che va verso Capodistria, dopo ci sarà la diramazione, ma questo vi spiegherò più avanti. E Divača una volta era una stazione molto importante, anche questa decaduta come Jesenice, sull'altra cassetta Jesenice-Lubiana che abbiamo fatto il viaggio. Era un nodo molto importante, ferroviario, e anche questa dopo la guerra eh, fatta in ex Jugoslavia, con la spartizione di stati, Croazia, Slovenia, eccetera, è diventata meno importante, ma è rimasta sempre un punto di riferimento per i treni merci che vengono su da Capodistria. Infatti si parla sempre, ancora oggi sul giornale, di fare il famoso raddoppio, perché anche questa linea, come quella di Isenitz, con tutta l'importanza che ha, elettrificata ehm, che è, lo stesso è a binario unico. E adesso si parla di questo raddoppio da tanto tempo. Ecco il mio treno carissimo, amato, neopensionato, la Gomulka, che ci sta passando vicino sulla destra, quella che abbiamo fatto il viaggio a Jesenice. Scusatemi, ma io sono un amante di questo, dei treni, delle automotrici diesel e degli elettrotreni, ecco, ma in genere, ecco, anche francesi, italiani, non solo sloveni, ecco, croati, di ogni stato, ecco. E io amo proprio questo tipo, genere di treni, ecco. E i treni con posizioni di vagoni anche lunghi non fanno per me, ecco. Dopo gusti sono gusti, ecco. E la stazione di Divača, famosa anche per un gravissimo incidente negli anni 70, dove se non sbaglio ci sono stati 38 morti. Si sono scontrati due treni. Ecco che stiamo partendo e come ferroviere abbiamo il nostro amico Aleš di Duttoliano, dove ci sono anche i famosi prosciutti, ecco, carsici, no? Ecco, vediamo le varie intersezioni dei scambi. Stazione questa sì importante perché c'è a tutt'oggi uno scambio, scusatemi la prima papera, un volume come treni merci molto molto elevato,
con tutto che la linea è a binario unico. Adesso c'è il problema del corridoio 5, siccome la Slovenia tra poco, a quanto pare nel 2003, dovrebbe entrare in Europa. Ecco qua, stiamo uscendo, si vede, ecco questo qua, eh, questa specie di intersezione, diciamo, di giro tondo, tra virgolette, fatto con i scambi, è stato fatto appositamente per collegare la linea di Capodistria, così che e quella di Cesana, così senza fare giri particolari, per rendere più fluida la linea e per fare arrivare direttamente i treni a Divacia. Ecco, io l'ho detto in maniera molto così, diciamo, eh, dicendola in maniera semplice. In maniera tecnica ci vorrebbe un altro amico del signor Roberto che in una sua videocassetta ha spiegato molto bene proprio l'intersezione che si svolge a Divacia. Ecco, semaforo verde e la prima stazione che troveremo sarà la stazione di Rodic. Due parole ancora su questa stazione. Come eh, forse qualcuno anche lo saprà, è una stazione diciamo piccolissima e a dicembre, bisogna tornare indietro col tempo, di 2 anni fa era successo un, diciamo, possiamo dirlo, grosso incendio che ha semidistrutto la stazione di Erpelli e Crusina. Non si sa ancora adesso se è doloso o no, e infatti vedrete che la stazione ancora oggi è stata ricostruita ma ancora non totalmente, e quella volta le doppie trazioni che venivano da Capodistria fatte come sempre, quasi sempre con le locomotive 363 di derivazione francese, le famose Brigitte, e facevano diciamo, possiamo dire, l'interscambio in questa stazione perché Cosina era inagibile e in pratica una locomotiva rimaneva a Rodic e l'altra, siccome il dislivello non era così forte come pendenza, da Rodic a Divacia e avanti, con tutto che il treno merci poteva essere molto pesante, continuava da sola come macchina unica. Ecco. E quella volta Rodic era presenziata telefonicamente, adesso invece è impresenziata perché da qua vige il sistema diciamo semaforico, adesso dirò non me ne voglia qualcuno, ma di quello che mi ricordo, il sistema automatico banalizzato, ecco, sì, anche semaforico, e da Erpeli e Cosina invece esiste il sistema a telecomando che l'ho già spiegato nella cassetta Jesenizia Lubiana, in pratica dalla stazione di Cosina fino a Capodistria, tutta la linea viene telecomandata da Cosina, scambi, segnali, tutto telecomandato dalla centrale di Cosina. Adesso vi lascio e faccio le solite 2 chiacchiere per sapere qualcosa in più col
l'amico ferroviere Aleš. Prevedo. Zdaj recimo, ker tle na signali utripa, pričakujo omejitev hitrosti, jaz moram zdaj zmanjšati hitrost izpod 65 km in stisniti to tipko. In zdaj se požge rumena luč. Ja, to se kliče, mi italijani kličemo induzi. Aha. Induzi kličemo. Skoro nas je avtostop. Ja. Autostop si. In zdaj recimo, če bi šel jaz prehitro, se bi avtomatsko vstavilo vozilo, ne? Po 26 sekundah. Ja, to je samo v telepoge, da imajo telekomando. Ma na vseh, kamar imajo tu balizo avtostop. A ja? Ja. Če pa ste videli, no, pol od Prešenca dol, proti Buzeti, pa ni, ne? Ja, in kako pa to telefonsko pa? Ne, pol je nič. Ja, kako, to vse stari časi? Ja, po telefoni, recimo. Po telefonu. Zdaj tudi ta, vidite, tle je recimo ta RDZ naprava, ne? Tam to vozilo s tem ni opremljeno in potem se moramo komunicirati po telefoni, ne? Je dol, doma. Ja, sam tudi Maribor nima, a ima avtostop? Nima? Ja, imajo. A imajo? Ker zdaj imajo vsi signali ta avtostop, ne? Tudi napravo, pa s katero mi komuniciramo zdaj recimo s dispečerjem na Kozini, pa nimajo vsi, ne? Tu Nova Gorica si kdaj? Ne, Nova Gorica nisem. Enkrat ali dvakrat sem bil dol. Pa teri pomočniki v Gomulka, teri so prav strojevodje, a se menjajo? Ma eni so strojevodje, a eni so učijo, ba? Eni so pa pomočniki, prav pomočniki. A, prav sam za tu? Ja. In ko pa zdaj ne bo več Gomulka, konc, se bojo žali... prešulili v strojevodje, a ja. Pa šli v šolo, ne? A ja. Ja, kaj vidi, da so vsi mladi, ne, tako. Ja. Tako. Kako to je šlo znam? A, zdaj imate. Polno turisti. Letos. Ja. Oso? Ja, to je vso avtomatično. Jaz znam sam tle impuls, meni pokaže, v katerem je položaj, ne, recimo zdaj je tretja stopnja polnitve motorja in... Ja, Fiat se mora zmeriti. Fiat ima pa, bi rekel... Brzino, ja. Tam ima mehanski menjalnik, bi rekel, kot avto, sama krmila kontaktorji tu, ne, releje. Recimo tle pa je hidravlični menjalnik, ne. Verjač pa možeš zmeriti ta proga, ne? Ma, recimo, kar je pod divačo, kar smo, spadamo pod sekcijo za vleko divača, vozimo na progi Zalog, gor Ljubljana Tovorna, ko je. Pregita, ja, do Sežane, oziroma do Vrbčan. To je res, da zdaj tudi Mercedes bojo zrizali. Ja? Ne, teli Mercedesi, zeleni vlak, ki je bil, da bojo zrizali. Ne me zmite, Mercedes prav. A una serija, ja. 711 tista. Ja, ta prva serija. Da je pa šel Pendolino, da bojo pa zrizali. Eccoci qua nuovamente, siamo appena partiti da Rodic e stiamo attraversando adesso questo bellissimo paesaggio carsico verso la stazione di Erpelli e Cosina. Adesso volevo dire anche due parole agli amici
Sloveni. Smo v vlak 713, mi morate opustiti zaradi moje slovenščine, kar zmeraj. In gremo proti Buzeta, kam bo prvi del naša vožnja do Puli. Kak sem prej rekel, smo prišli v ta prva postaja, zdaj v Rodik, in zdaj kmalu bomo prišli v drugi postaji v Hrpelje Kozina. Bliz mene je naš prijatelj strojevodje iz Dutolje Aleš. Zdaj vidimo že znake za Kozina. Aleš, da nas popeljal z Mesezmita do Buzeta. Tu je prvi semafor za postaja Kozina. In kar sem prej rekel, lansko leto ta je bil en velik požar, da je skoraj uničil cela postaja. Zdaj je skoraj obnovljena, sam je zelo pomembna ta postaja, ker od ta se začne sistem, če lahko rečemo, telekomanda, kak se reče v železnica, da edina proga v Sloveniji je Kozina-Koper pa Jezenice Ljubljana. Ta sistem, kak verjetno vsak od vas vi ali tisti, da ne vejo, je narejen tako, da je centralni pult v postajo, kak smo mi zdaj v Kozino, in po optični sistem do postaja Kopra vse kretnice pa senjali so rečemo ta glavna vse ta prave nasvete dobijo iz Kozini, če tako lahko rečemo, tako na moja slovenščina. Zdaj smo že v Kozini, pa malo naprej bo postaja Prešnica, kam iz koprska postaja bomo šli na Bokretnica, da bo nas peljala proti proga, da gre proti Pula. Ta vidimo lokomotivo 363 Brigito, pa vagoni od Petrola, kak je firma za mi modelari, firma Roko izdelavala. Še ena stvar, ta proga je zelo pomembna, je bila, ja, zdaj vidim, da je tudi odzad druga Brigito, pa to je zelo velikrat se zgodi ta proga, da dva lokomotive, eno spredaj in odzad, grejo skupaj in ponavadi prav Brigita, ker je zelo koprska proga, ima zelo strmo in komaj v gre stran druge lokomotive, če tako lahko rečemo, za pomoč. Kar sem prej rekel, enkrat je bil pomemben Rodik, ker postaja Kozina, kam zdaj gremo naprej
zelem semafor, je bil požar, pa ni bila več je bila zaprta, tako da so vse spet napravili telefonski sistem, pa kadaj so prišli taki tovori, ker zdaj je šla stran lokomotiva v Rodik na mestu v Kozini. Prej sem se zmotil, sem rekel Divači, sam ponavad gre stran pomočna lokomotiva v Divači. Zdaj gremo naprej proti Prešnica, kar sem prej rekel, da bo Kretnica pa postaja Zapula. Zdaj še ena stvar, tu je zelo pomembna, rečemo, proga, koperska proga. Zadnja proga, rečemo, kak najnovejša, zdaj govorijo za drugi tir, sam do zdaj je sam dobesedilo, ker če Slovenija bo šla v Evropi, govorijo za 5. koridor, pa bomo videli, kva se bojo zmenili. Pomembna je bila zelo v stari Jugoslaviji prerazdelitev, tudi za, ne samo za tovorni promet, sam tudi za potniški. Za potniški zdaj ni več pomembna, pa za tovorni promet je zmeraj ostala, ker iz Luke Koper pridejo zmeraj veliki tovori. Računamo, saj ko je rekel prej naš prijatelj strojevodi Aleš, vsake 10 minut, isto če je enotirna proga elektrificirana, pride en vlak. Druga stvar, da hočem reči, da smo v vlak z mojim prijateljem, kako v začetku smo se snemali, pa tudi jaz, Bog pomagaj, zame rečem Bog pomagaj, je bil moj prijatelj, je v vlak kot za pomočnik, za držati mikrofon, pa za kamero, pa tu. Moj prijatelj Roberto Antonelli, najpoznan modelar za modelček v Hanul sistem pa v en sistem, da izdelava pa obožuje slovenske pa hrvaške pa rečemo od vse bivšna Jugoslavija vlaki. Ja, zdaj bomo prišli v ena megna postajo in s temule vas pozdravljam, pa grem naprej govoriti, ne se smejem, ker ta je Robi, da drži mikrofon od drugih mikrofonov, kamera, da ne pade na tleh. Dobro, govoriti, da bom zvidel še kakšna druga novica od strojevodi Aleš. Ecco, dopo mi sembrava anche, opportuno anche spiegare ai nostri amici sloveni, con tutto che stiamo discutendo in sloveno in cabina, ma mi pareva opportuno insomma spiegare anche, diciamo, non in maniera tecnica perché io non lo spiego, ecco, ma almeno le stesse cose che ho spiegato prima, ecco, di dare una spiegazione sulla linea e sulle stazioni anche in maniera un po' dettagliata anche ai nostri amici sloveni, ecco. Adesso abbiamo passato una stazione delle tante lungo la linea impresenziate che troveremo e continuiamo il nostro viaggio. Vado adesso
pensavate che dicevo dall'amico Ales, invece vado a parlare adesso invece ecco il limite 50, ovviamente la linea comporta no, c'era anche semaforo tra l'altro, ecco. Comporta ovviamente, ho detto, è molto tortuosa, per questo motivo, ecco, qua finisce, ecco, non parlo niente perché c'è la diramazione, ecco il famoso scambio che noi, ecco, andiamo verso Pola, e dall'altra parte, diciamo dove sono seduto io, sulla destra, si può notare la linea elettrificata che continua verso Capodistria. Ecco, quel APBS, ecco, e questo segnale qua TK, il primo significa che è finito il sistema telecomando, il secondo invece che in pratica non c'è più il sistema telecomando, siamo di nuovo su una linea diciamo normale, di quello che mi ha spiegato prima il mio amico Alex così in velocità. Adesso ci troviamo già, ecco, quella dove c'è la diramazione, c'era anche una stazione, c'era, come ho detto prima, la stazione impresenziata perché proprio è tutto automatizzato, la stazione di Presnica. E adesso vediamo già l'altro tipo di linea, stiamo già rallentando e tra poco arriveremo alla velocità proprio dovuta ai binari di 20 all'ora. Ecco, adesso vi saluto perché andrò a parlare, come ho detto, non come pensavate prima, col mio amico ferroviere Ales, ma con Roberto, ma prima voglio dire due parole in sloveno ancora. Как сте видели, здесь smo prišli v Prežnici, tam je bila kretnica, pa kam sem jaz postavljen, rečemo v kabini, v desni strani je bila proga, da je šla naprej v Kopru. Tam je bila tudi tabla, da je z napise pokazala, da je končano telekomanda, pa zdaj smo na progi proti Puli, pa gremo že bolj počas, ker proga je bolj, rečemo, tračnice, pa vse proga ni prav dobro urejena. Gremo naprej na naša vožnja. Glavno je tudi zdaj, da smo prav iz Prežnice naprej prišli v istijski progi. Zdaj ne grem govoriti z prijatelja strojevodi Aleša, pa grem dva besede govoriti z moj prijatelj Roberto. Živijo. Za 18 ur avion biti tu malo zona, 18 ur tu je bil za se streljati, za pištole mi pa tu. Skoraj cel dan v avion biti znovu. To ni bil za nikamer. Tam po Amerika smo šli, sam Amerika brez veze, ne vem. Eni grejo sam, mislim, ne vem, qua bojo gubili. Ma nekaj tako vi. Ecco, adesso ci stiamo avvicinando alla stazione di Podgorje e dopo ci sarà la stazione di confinaria di Rakitovec. Zdaj smo blizu postaja Podgorje, pa kmalu bomo prišli v mejna postaja Rakitovec. Litorino prej, da bojo dali stran. Ta zadnja Litorino gre še v trg zdaj. V leto 40.
A tu sta tiste rjave koze? Ja. Ama še vozejo tiste? Še vozijo, še. Moj prijatelj ni verjel. Še vozijo. Jaz sem jih videl letos, ko smo šli z vlakom. Ne, vozijo. 840 je številka. Da ima tako spred narejen kako... Ja, tako je. To je. Pa barva je marone, kaj se reče. Rjava, ja. Ja, tako kak tu. Tako je, ja. Kak ti so zad. Ja. Vozijo še. No, quante sei ho trovato? Uno e poco che cammina. Pochissimo, un paio di No, copie. 3 dico. Un paio di copie. Dva. Ecco, moj prijatelj. Recimo, oni imajo za rezervne, sam še vozijo. Sam je zanimivo Italijo, zmer Italijo. Smo šli gledat skupaj s klubu remizo v Udinah, pa je bila ena noto remizo. Piše Amianto, Amianto nekaj se kliče, tiste, da vse morajo zrezati, ker imajo, pa pride tista bolezen ven, ne? Ja, tiste, ja. Pa piše tako, pa jaz sem rekel, je bil en mehanik tam noto remize, sem rekel, kako pa tu da piše, a tu ne voz več, ne? Je rekel, kako ne voz? Pa sem rekel, ja kako pa more voziti, če piše, da ima tu označen negor, ne? Je rekel, ja sam, tu je not v vlak, če ti delaš lukne, to, pa sem rekel, tu samo Italijo tako delajo, ne? Pravijo, da bolezen, pa ne smijo vlaki voziti, ne? Pa kadaj nimajo za rezervi vlak, dajo ta starinska stvar, 60 let ima, kar muzejski vlak. Pa ja, se to verjetno po vseh državah tako flekajo, ne? Ne vemo Slovenija, tam v Sloveniji imajo dobri vlaki, rečemo... Ja, dobro, Gomulke so malo stare, je. Pa sam Gomulka proti teli naši elektromotorni vlaki, tu je... Dobro vlak je Gomulka še. Drugo, to kar, no. Tam tu je ročno, kak tramvaj sem videl. Za hitrosti. Katero? Gomulka. Po dobrom tramvaj. Ja, ima tako kar miljenje. Ja. Ja, podoben je kak tramvaj. Tramvaj, ne vem, A nisi bil dolje? Ne, naš tramvaj ima tako, ne, očitno, ne. Da mu daš 1, 2, 3, pa... Kaj se reče, reostat, neka? Servomotor. Ne, reostato, kaj se reče, da elektrika... Reostat. Ja, da je narejen v tak način, mislim, ne. Tiste spremenljivi upor, ja. Ja, tiste, ne. Kak stari vlaki, ne. Moj prijatelj, da ima prav on je prav, me je pokazal, kjer Gomulke imajo v Srbiji. Tu je zanimivo, prav fotokopiran ima tam. Ima ene ruske tam. Rečemo, jaz kličem Gomulke, tam niso Gomulke. Leni elektromotorni. Da so kupili iz Rusije dole. Pa on ima še posnet, 20 minut kaseta, od oskotedni vlak, da je šel iz Dubrovnik v Bosna. Me dal, doma imam jaz posnet. Kaj pa pravijo 402, da bojo pobiljene? A, tiste moje elektromašine? Ne vem, ker jaz... Veste, ti sem bil tam, ta tlepa, ko je prišel gor, tako bi se vprašal na sve, on je pa bil inštruktor, on je proveraval on je inštruktor strojevodi in je proveraval te mašine, probal in tako. On bi več vedel, jaz... In to je dolg proces, ne? Je leto bogata, tu hočeš, a nočeš je leto. Ja. Ne, zate ne, ker moraš delati sam to za turistično, tu pa res leto. Dol proti Puli ste zašel? Ne, nisem šel, ne. Moram, ste rekel, enkrat sem moral zmeniti, ker danes sem tukaj, sem kar Filipič je zdaj bil na dopust, pa je komaj prišel, pa tudi v Gomulka moram enkrat iti, iz Ljubljana Jesenice, da bom isto snemal tako. Pa ta proga tudi lepa, Sežana, Jesenice, čez Novo Gorico.
Ja, tu je moj prijatelj posnel. Na nič poznaš tu Petronijo. Tu da je tista knjiga delal, Transalpina. Ne, ne poznam. Nisem. Tu je on pozna tudi, tako, ne vem, kaj tu pozna v Sloveniji. Pa je posnel bohinjska proga, kada je bila obletnica. Iz kabino, rečemo. Ja. Tako da me je on poslal kaseto pa tu. Ja, lepa. Jaz sem bil sparna lokomotiva. Filipiča, ja. Tam tiskrat je bila dolga. Vsak let družba, ta društvo, bila ena vožnja, ne? Ja. Pa letos tiskrat je delala vožnja za Ljubljana, Jezenice, Škofja Loka, Kranj, Jezenice, dol Most na Soči, Nova Gorica, Šezano in Ljubljano nazaj. Tako da je bil cel dan, pa smo igli pa tu, pa sam tu, pa z mejkne otroke, imam 2 mejkne otroke, en ima 6 let, en 7. Pa se naveličijo, pa to naprej. Kaj, malo huda za otroke. Ja, to pa, tista paro, pa to. Zaradi tistega doma sem rekel, ta glavno žena, ki žena ne mara vlaki, to je žalostno, sam je res. Ja, pol nista prav. Ne, smo v stikanju, ja. Ja, če reč, kar se vlaku tiče. Ne, za vlako ne, ona reče, buši gre z avtobusa in vlakem. Ja. Vsak ima njegov okus. Ja, vsak ima svoje, ja. Sam je že dobro, da je maketa 5 metrov pustila, vse boš videl par revijo. Zgraditi, 4 leta zgradnja. Pa 11, ne vem koliko, sigurno je 11.000 mark od tračnice pa avtomate pa tele stvari not. Rečemo, brez mašine. Ja. Ker mašine, ta skrajna je delal, zdaj je bil v tim napisano, tele zgodovina od Gomulke, ne vem, če si bral. Ta skrajna je edin, da je delal, da je znal delati model od Gomulke. Od tele dušve, od tele klub. Ja. Pa je dva dvojčke delal, en ta prijatelj Filipič, en za njega, en za me, ne? In zmesnim ga je delal, tu je bel, en iz muzej Strta je hotel mene dati 3000 mark, če predajem Gomulka. 3D-delna je, da imamo... Ja, ta mala. Ja, da imamo maketo. 0 serija, ja. H0, ja. Ker ona 0 serija so 3 člene, ona 100, je nad 100 serija je pa 4 člene, da je člen daljša, ja. A ta je še ena postaja za zid? Za zid, postaje lišče. Po železnicam vse dala retrovizor, vse samo sedi, gleda in pobira šonde. Kdo? Na eni tam boste vrnili, taki zdaj. A zakaj pa Gomulka niso pustili, dali isto, sem videl, da eni imajo, pa da so dali stran tist, da bo samo en vozil, da bo isto šipa gledal. A nekaj je bilo, ja, sam bolj Ni spadalo. tehnična komisija, ko so strojevodi in to in niso pristali na to, ne? Ker moj prijatelj je rekel, da če rabijo, gre on delat to. Da šipa da dol, če rabijo, kje že ne. Tisto res ni težko je. Kako Italijo? V Italijo povleki še močni sindikati imamo. Isto nesreče so, isto tako, pa za sindikat mora biti 2. 2 plače, pa to naprej. Ja, vemo sta po 2, ja, na mašine, ne? Ja, edini smo ostali, non so se samo gli unici che anche Spagna era un solo. Non so se in Spagna era 2-1. C'era anche... Gli unici italiani che... Al momento sì. Quello sindacato, le fonde. Speciali. E Kobas. Sindakat, mi kličemo Kobas, ne? Ti ga štrajkajo, pa to ne, strojevodi. To je zelo močen, ne?
Angliji, smo šli s vlakom, pa smo šli s tem Eurostarom. A ja, to malo videli to. A ja, ja. Je zanimivo. A jaz sem bil lani v Disneyland, so vlikli iz Amerika ena parna lokomotivo, kak da vidiš tiste, da ima za krave, kako kakšen film western o John Wayne so vlikli. Pa ima prav tračnice, prav ta prave, kak lokomotiva, kak ta. Pa te pele, kako Gardaland si bil, te pele vlak, sam ni, je prav narejen v stil tako starinski, kako v tiste čase. So cilj obnovili, pa vse, pa voz tiste turiste vsi v park, no. Z Amerika so likli ga, z ladjo. Pa te metrode imajo, celi v Pariz, da imajo gumasti, ne si videl. Ja, so pelali. To turizem je zanimivo. Jaz sploh nisem mnogo verjeti, sem rekel, kako, ker v New York... Ste bil gor? Ja, v New York, ne zdaj lahko me tikaš, če lahko je s tebe. V New York imajo te stare, grde, vse porisane tele metroje, ne, ameriške, ne. Pa tako, ne, vse škriple not, pa tu vse slabšega, kot vsi mu bo slik, no, vse škripeva tu, kadaj željajca, kadaj rupne, pa tu, tako, ne. Pa sem gledal, pa nisem mnogo verjeti, da imajo gume, no. Ja, jaz tudi ne. Da imajo gume. Pa sem knjiga kupil, na enkrat knjiga vzel, da so imeli tu so delali zdaj v zadnje čase, prej so isto imeli na tračnice. Imam jaz prav v angliški knjiga sem kupil, ker sem šel v železnici muzej gledal. Zdaj pa Rakitovec. To je zdaj zadnja postaja v Sloveniji. Potem bom pokazal, kje je državna narednih večer. Quella foto! Stiamo arrivando? Sì, prima non vedo, non sai niente. L'avremo dopo, prima? La foto adesso che arriveremo a casa. La super che confini. Sì, devo fare una foto così.